Так, 104'ten alınıp 107'den satılıyor. Euro 114'ten alınıp 117'den satılıyor. Rubl 850 alınıp 1.05'ten satılıyor. Bakay Bank dostlar, Bakay Bank. Salamatсыздар be, hurmatlı Can Kabar kanalının görücüleri. Sizlerge bugün Moskovskiy Sovetskiyden kurs valyutalарды bilip bergenге hareket kılalı. Bayağı like baskanda unutpayız dostlar. Bugünkü güngө 10 mart 2022 yıl saat 10:30 bolup kaldı. 11 bolayın dep kaldı buyursa. Şunday eкен kurslar. Gece düşke çeyin 98,5'dan turgan dollar. Düşten keyin резко көтөрүлүп кетти. 100'gө чыгып кетти, 100'gө. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, мына акырын шашпай тартып берейин мына достор. Каналды жаңа болотсаңыз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроосун басып койсоңуз, биз киргизип бараткан видеолорубуз биринчилерден болуп сизге барып турат. Мынакей ушундай. Московский Советский обменкалар. Аркы бетте свет жок экен. Бул бетке да өттүк. 104'ten alınıp 106'dan satılıyor. Euro 113'ten alınıp 117'den satılıyor. Rubl 90. Бул жерде кичине кымбатыраак экен. Алынып 95'ten satılıyor. 95 тыйындан. Достор.